companheiro! Pronto!
Start forming up in battle formation under the protective cover of fire.
Suid-Afrikaanse leer, vind daar verplaatsings op bevorderingsplaas. En na 4 suksesvolle jare by die Andriespoor, neem ons afskeid van koloniale stoel, wat na Kommermens westelike provinsie verplaas is. Met ingang Januarie 1989 aanvaar koloniaal Paul Stoel, die huidige bevelvoerder van 6 Suid-Afrikaanse infanterie opleidingseenheid, bevel van die Andriespoor. Die symboliese oorhandiging van bevel sal nou plaasvind met oorhandiging van die Amststaal, die symbool van bevel.
Mario Fernandez, parada para o Muller. Parada escolher para o State General.
results during the Chief of the South African Army shooting competitions, tables 1 and 2. The trophy from 1988 is awarded to Headquarters Company. To the company emerging as the winners of the Inter-Company Sport League, the South African Defence Force Institute Trophy is awarded. The winners for the February 1988 intake are Bravo Company. Die Haramse trofee word toegekend aan die beste sportman. Die benoemde lid is verkies as 'n junior springbok vir stoei en verteenwoordig die RSA tydens 3 geleenthede. Die trofee word toegekend aan onderkorporaal J.L. van der Linde, Charlie Company. Die sergeant-majoor van die leertrofee, die beste boslandskut met die R4 geweer, word toegekend aan KWPJW Skutte, Oxford Company. Die Ben Creed trofee word toegekend aan die beste skut met die R4 geweer. Dit is nodig om 'n bestendige hoë totaal tydens alle klassifikasie skietoefening te behaal. Die trofee word toegekend aan KWP van die Kerk, AK Company. Johnny van der Westhuizen trofee word toegekend aan die student wat ten spyte van terugslag nog die junior lyn kursus suksesvol voltooi het. Die trofee van 1988 word toegekend aan KWPS de Wet, Oxford Company. Henry Nell Trophy is awarded to the student that displays the best progress during the course. Die ontvanger is KWCJ Ace, Alpha Company. Beste gedisciplineerde en neste student op kursus ontvang die Turner Trofee. Om vir hierdie trofee te kwalifiseer, moes die student 'n baie hoë standaard van netheid, selfdissipline, sowel as militêre dissipline op die kursus gehandhaaf het. Die trofee word toegekend aan KWAC Verweer, Oxford Company. Die Koos Wessels Wisseltrofee word toegekend aan die student wat die beste resultate tydens die seksiebevelvoerdersfase behaal het. Akademiese prestasie, asook die vermoë om 'n groep mense te beheer, word vir hierdie toekenning in aanmerking geneem. Die trofee word toegekend aan Tweede Luitenant E. Joubert, Alpha Company. The Oudtshoorn Municipality Grand Challenge Trophy is awarded to the company obtaining the highest evaluation results during the operational phase. And the winner for the February 1988 intake is Bravo Company. Die Amakatee Wisseltrofee word jaarliks toegekend aan die persoon, instansie of organisasie in die Suid-Kaap wat hom onderskei het as 'n vriend van die infanterieskool en 'n groot bydrae gelewer het tot die doeltreffendheid van die eenheid. Die trofee van 1988 word toegekend aan die afdelingsraad Klein Karoo Langkloof, meneer De Plooy. Student aangewys as die beste regimentsonderofficier ontvang die adjutant offisier klas 1 JAB Dupree trofee. Die treestok is die symbool van die instrukteur en maak deel uit van sy mondering. Wetenskap in hierdie verband te wete akademiese prestasies, leierskap, verantwoordelikheidsin, persoonlikheid, werkslewe en sosiale aanpasbaarheid met die klem op die regiment is van toepassing met die toekenning van hierdie trofee. Die ontvanger van die treestok is Korporaal A.S. van den Berg, Kursus Company. Die bevelvoerder leer gimnasium trofee word toegekend aan die student as die beste kandidaat offisier gekies word. Die kompetisie is straf en die ontvanger is Tweede Luitenant W. Smart, Kursus Company. Aan die beste algehele student word die Exercie Perfectione trofee toegekend. Om hierdie trofee in aanmerking te kom, is alle aspekte soos akademiese prestasie, leierskap,
verantwoordelikheidsin, persoonlikheid, werkstywe en sosiale aanpasbaarheid in aanmerking geneem. Die trofee word toegekend aan Tweede Luitenant M. van Heerden, Bravo Company. Wat is eersterheid tot offer, voor die grootste van die tijd. Exertie, perfectie, oh, liefdes, jij maar die grootste verman. En van Driscoll, ons onthou jou, zolang als die stijle kruisgang. Zolang als die stijle kruisgang. Ongewijde vlaktes, langs die zwarte eeuwigheid, voor die bergen in karachten, en jouw meiers anders weer. Kameraden van zo'n oorlog, wat gevolg wordt in die strijd, hart is